Good morning, happy Sabbath. Labrīt, priecīgu sabatu. It's my second day in Latvia, so I didn't learn much Latvian yet. Šodien ir mana otrā diena Latvijā, un es neesmu vēl paspējis daudz latviski iemācīties. But it's also my second month in Estonia, and I haven't learned much Estonian yet, so... Bet es arī Igaunijā esmu tikai otro mēnesi, bet arī tur vēl neesmu apgūs igauņu valodu. I'm a missionary. I was born in Brazil, and I've been working in different countries since. Es esmu misionārs, esmu no Brazīlijas un esmu strādājis dažādās valstīs. So between short missions and longer missions, I worked in England, India, Mongolia. Starp īsākiem un garākiem misijas darbiem es esmu dzīvojis Anglijā, Indijā un Mongolijā, Albania, and Japan. Albānijā un Japānā. And I also worked a lot in Brazil too. Un es ļoti daudz arī strādāju Brazīlijā. I will talk to you a little bit more about that very soon, but first I want to start with a Bible verse. Es par to mazliet vairāk vēlāk parunāšu, bet vispirms vēlos sākt ar Bībeles rakstvietu. Usually we start with a beautiful Bible verse, but I want to start with a quite strong one. Parasti tiek iesākts ar tādu jauku Bībeles pantu, bet es gribu sākt ar tādu stiprāku. So if you want to read together in Latvian, you can open in Matthew 26, 69 to 75. Un ja jūs gribat kopā ar mani lasīt latviski, tad atveriet Mateja evaņģēliju 26. nodaļu no 69. līdz 75. pantam. Bet Pēteris sēdēja priekšamā, un pie viņa pienāca kalpone un sacīja: Tu arī dzen biji ar Jēzu Galilieti, bet viņš liedzās visu priekšā sacīdams: Es nesaprotu, ko tu runā. Un kad viņš bija izgājis vārtu priekšā, kāda cita ieraudzījusi viņu saka tiem, kas tur bija: Šis arī dzen bija ar Jēzu Nācarieti. Un viņš atkal liedzās zvērēdams: Es to cilvēku nepazīstu. Bet pēc maza brīža tie, kas tur stāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to: Patiesi, arī tu esi viens no tiem, jo tava valoda jau nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un dievoties: Es to cilvēku nepazīstu, un tūdaļ gailis dziedāja. Un Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko viņš tam bija sacījis: Pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un viņš izgāja ārā un gauži raudāja. So you know this story very well. Jūs zināt šo stāstu ļoti labi. But I want to call your attention for some details. Bet es gribu pievērst jūsu uzmanību dažām detaļām. The first time that they say that Peter was together with Jesus, he just say, no, I was not. Pirmajā reizē, kad viņam saka, ka Pēters bija ar Jēzu, viņš saka: Nē, nebiju. Some versions say, like, I don't know what you're talking about. Un citās tulkojumos saka: Es nezinu, par ko jūs runājat. So he denied and lied a little bit. Viņš tā kā noliedza un mazliet arī piemeloja. But the second time is a little bit worse. Bet otrā reizē bija mazliet trakāk. He denied with an oath. Viņš noliedza un vēl zvērēja. And then he goes a level deeper. He says, I don't know the man. Un tad viņš tā kā aiziet tādā citā līmenī un saka: Es to cilvēku nepazīstu. But it's the third time that we're going to talk about a little bit today. Bet šodien mazliet vairāk parunāsim par šo trešo reizi. The third time he says, they come to him and they say, surely you are one of them because your accent gives you away. Pie viņa tad pienāca un teica, ka tevi nodod tavs akcents, ja tava valoda tevi nodod. How is it in the Latvian version? Does it say your accent gives you away? Kā latviski saka, vai jūsu akcents tevi nodod? No, your language. Yeah, in Latvian, does it say that? Language, yeah. Your language gives you away. Yeah. Some versions say your accent gives you away. Some versions say your way of speaking gives you away. Citos tulkojumos saka, ka tavs runas veids tevi nodod. So the interesting part here was not really the language, but the style of speaking. Tas interesantais šeit ir tas, ka nevis tieši valoda ir tā, bet tas veids, kā viņš runā, ir tas, kas viņu nodod. So I don't know, Latvia is a very small country, but do you have different accents in the country? Es nepazīstu Latviju ļoti labi, bet vai jūsu valstī arī ir dažādi dialekti dažādās vietās? And when you travel from your hometown to another place and you spend some time in this other region, do you start to pick up a little bit of the accent?
Un ja jums ir gadījies aizceļot uz citu vietu un tur palikt kādu laiku, vai jūs sākat pārņemt vietējās izloknes kādas detaļas? So in Brazil, sometimes we would spend holidays in another state, and when I come back, my auntie would say, "Why are you speaking like them?" Un dažkārt, kad esmu bijis brīvdienās uz ASV, kad atgriezāmies, tad tante teica, kāpēc tu runā tā kā viņi? Yeah, but her face was a little bit worse, like. Viņas seja sejas izteiksme bija sliktāk nekā es rādīju. Usually when you spend time with other people, you start speaking like them. Pavadot laiku ar cilvēkiem, jūs sākat runāt tā kā viņi. But there's also another thing. For example, you who are mothers and fathers, have you realized that when your child starts spending time with other kids, they start speaking I wouldn't say the accent, but they start speaking like the other children. Maybe a little bit rude, maybe a little bit the way you don't like. Un jums kā vecākiem arī noteikti ir bijusi tāda pieredze, ka, kad jūsu bērni pavada laiku kopā ar citiem bērniem, arī viņi sāk mazliet kopēt šo citu bērnu runas valodu, arī dažus vārdus, kas jums nepatīk, izteiksmes veidus. Have you noticed that? Vai to esat piedzīvojuši? So that's what the text is talking about. Par to runā šis teksts. Peter spent 3.5 years with Jesus. Pēteris pavada 3,5 gadus ar Jēzu. The way he speaks now is more similar to the way Jesus speaks. Un veids, kā Pēteris runā, tagad ir daudz līdzīgāks Jēzus runas veidam. So before he was a rude fisherman. Maybe he would swear a little bit. Maybe he would use bad words. Iepriekš viņš bija varbūt tāds parupšs zvejnieks, varbūt viņš lamājās un lietoja sliktus vārdus. We see in the Bible that Peter is a little bit fast with his words, so sometimes he would hurt people with his words. Un mēs ievērojam, ka Pēters ir tāds ļoti straujš Bībelē, un viņš varbūt arī neizvēlās vārdus, ko teikt. But after 3.5 years with Jesus, he's speaking more similar to Jesus. Bet pavadot šos gadus kopā ar Jēzu, viņš sāk runāt līdzīgāk Jēzum. Now I need you to concentrate on this bit here. Focus on this part. Un gribu, lai jūs koncentrēties uz šo daļu. You speak like him. Tu runā kā viņš. You are one of them because you speak like Jesus. Tu esi viens no viņiem, jo tu runā kā Jēzus. And Peter says, no, but only no is not enough. Bet Pēteris saka nē, un ar nē nepietiek. The Bible says he curses. Bībele saka, viņš He used swear words. He Lādas. used bad words. Viņš dievojas un lādas. Because he needs to prove that he's not one of them, one of Jesus' disciples. Jo viņš vēlas pierādīt, ka viņš nav viens no Jēzus mācekļiem. So now he's undoing 3 years of Jesus' work with him. Un šādā veidā viņš tā kā atceļ šos 3,5 gadus, kurus pavadīs kopā ar He's Jēzu. not only denying Jesus, he needs to deny the new Peter that he became with Jesus. Viņam ne tikai jānoliedz Jēzus, bet arī jānoliedz sevi, savu jauno būtību. So he curses. Tātad viņš He lamājās, uses bad words. viņš He's rude. lieto sliktus vārdus, viņš ir rupšs. Maybe he swears at the person who is talking to him Varbūt viņš arī lamājas uz šo cilvēku, kas viņam norāda, because he needs to go back to the old Peter, the rude Peter. jo viņam tā kā jākļūst par to veco iepriekšējo rupjo Pēteri. You know, when people see you and talk to you and spend time with you, do they see Jesus in you? Padomājiet, ka cilvēki ar jums pavada laiku, redz, kā jūs rīkojaties, dzird, ko jūs runājat, vai viņi redz Jēzu jūsos. The Bible says that at that time, the cock crowed, Jesus looked at him and he ran away bitter and started crying. Bībelē teikts, ka tad, kad šis gailis dziedāja, Jēzus paskatās uz Pēteri, un Pēteris ieskatās viņa acīs, sāk raudāt un aizskrien. Now I want you to use your imagination. Gribu, lai jūs lietojat savus Think that you're in Peter's shoes. Oh, iztēli, savu yes, iztēli. imagine. Iedomājieties, You're in Peter's shoes now. jūs esat Pētera kurpēs. You just denied Jesus 3 times. Jūs tikko noliedzāt Jēzu 3 You said, reizes. I don't know him. Jūs teicāt, es viņu nepazīstu. These last 3.5 years didn't change anything. I'm still rude. Šie 3,5 gadi neko jūsos nav I'm mainījuši. still the older person I was before meeting Christ. Es esmu rupjais iepriekšējais cilvēks pirms Kristus. And then at that time, Jesus looks at you
Un tajā brīdī Jēzus uz jums paskatās, you run away, jūs mūkat, Jesus dies, Jēzus nomirst. and think you will never see Jesus again. Padomājiet, jūs nekad vairs Jēzu nesatiksiet. Because that was what Peter thought. Peter didn't understand that Jesus would resurrect. So Yep. he thought, I would never see him again. Jo tas bija tas, ko Pēters domāja. Viņš neatcerējās, ka Jēzus augšām For celsies. 3.5 years, Jesus was there helping you, healing you, helping you. 3,5 gadus Jēzus bija ar viņu, tev palīdzēja, atbalstīja. Just one night ago, he washed your feet. Un tikai vienu iepriekšējā vakarā viņš tev mazgāja Remember, kājas. you said, you won't wash my feet. And he said, you have to be washed. And you said, wash everything. Un atcerieties, jūs teicāt, nē, nevajag tikai kājas, visu mani mazgā. That's what Peter said. And now, Un tad to Pēters teica, un kas tagad? Jesus died. Jēzus nomira. And the last image that he has of you is you denying the last 3.5 years. Pēdējais, ko Jēzus par tevi atceras, ir tas, kā tu viņu noliedzi. You know, the Bible says that Peter was crying bitterly. Bībelē saka, ka Pēteris rūgti raudāja. And the Bible doesn't say anything else, but I'm sure Peter didn't cry bitterly only once. He was constantly crying after this day. Bībelē tur sīkāk nesaka, bet es esmu pārliecināts, ka Pēteris neraudāja tikai vienu brītiņu, viņš kārtīgi ilgi raudāja. How many nights he couldn't sleep because he was crying about this? Cik naktis viņš nevarēja gulēt, tāpēc, ka viņš raudāja par šo, ko viņš izdarīja. And think, if you haven't seen Jesus again, like you'd never see Jesus again, how would be this trauma for you? Padomājiet, ja jūs Jēzu vairs nesatiktu, kā tas jūs traumētu? Would you ever be able to heal from that, to overcome this trauma? Vai jūs spētu tikt dziedināti, tikt pāri šim momentam? Do you have anything in your life that is difficult to overcome? Some trauma, some problem that keeps you from sleeping at night? Vai kaut kas jūsu dzīvē ir tāds, kas neļauj jums naktīs gulēt, kāda trauma, kāds piedzīvojums? Now I want you to pause this story. We will come back to this story soon. Tagad es gribu, lai šo stāstu jūs iepauzējat, mēs pie tā atgriezīsimies. I want to share with you a little bit of my story. Un es gribu mazliet jums padalīties ar jums ar savu stāstu. This was my first district in Brazil. Šis bija mans pirmais rajons Brazīlijā. Each purple dot is a church. Katra lilā violetā bumbiņa ir draudze. So I was taking care of 9 churches Es rūpējos par 9 draudzēm, in 8 different cities. 8 dažādās pilsētās. And the churches usually were like 1 to 2 hours away drive. Un draudžu savstarpēji attālumi bija 1 līdz 2 stundu braucienā. You know, for a Brazilian, a fixed microphone is a torture. Jūs zināt, priekš brazīliešiem piefiksēts mikrofons ir kā tādas mocības, Usually we move too much. jo mēs ļoti kustīgi esam. But I understand the camera and everything, so I will Bet es behave. saprotu, kameras dēļ man jāpaliek uz vietas. So I was working with 9 churches, and every time I would go to a church, the first thing my members would tell me is, Pastor, you're not here enough. Un tad, kad es devos uz vienu no šīm draudzēm, pirmais, ko man draudzes locekļi teica, mācītāji, tu neesi pietiekami daudz šeit. And I would say, brother, sister, how can I be here if I have 9 churches? I need to be here once every 9 Saturdays. Un es atbildēju, bet kā es varu būt šeit, ja man jābūt šeit tikai vienā sabatā no 9? And then they would say, well, the conference is doing everything wrong. Un tad viņi teikt, jā, Unijā neko nesaprot. Then I would go to another church next week. Tad es devos uz nākošo draudzi. And guess what they would say? Un ko jūs domājat, ko viņi man teica? Exactly the same thing. Tieši to pašu. And in Brazil, you have worship, you have church Saturday, Sunday, and Wednesday. Brazīlijā dievkalpojumi notiek sestdienās, svētdienās un trešdienās. But it was never enough. Bet nekad nebija pietiekami. If I would come to a church on Sunday for worship, Ja es ierados svētdienā uz they would complain that I was not there on the day before, Saturday. tad viņi man sūdzējās, kāpēc es nebiju sestdienā. And I was doing what I knew, I thought that I should be doing. I was visiting people. And you know what the people would say when I would visit them? Un es centos darīt to, ko es sapratu, kas jādara. Es centos tur būt, es centos pie cilvēkiem iet, viņu apmeklēt viņus. Ko jūs domājat, ko viņi man teica? You don't visit me enough. Tu nepietiekoši bieži nāc pie manis ciemos. I have so many problems.
Man ir tik daudz I problēmas. need you to come and solve them for me. Man vajag, lai tu atnāc un atrisini tās. And then I would spend time talking and sometimes would find a solution and the person would be happy. Un tad es pavadīju laiku pie viņiem, mēģināju atrisināt šīs problēmas, un tas cilvēks bija laimīgs par to. But next week I would receive a phone call Bet nākošā nedēļā viņš man from the zvanīja. same person and guess what? Un ko jūs domājat, ko viņš man teica? The problem came back. Atkal problēma ir atpakaļ. Or a new problem would come. Vai cita problēma ir tās vietā. And that was very frustrating. Un tas bija ļoti nomācoši. But, I was talking to God and I told God that I was going to quit being a pastor Ziniet, es runāju ar Dievu, un es viņam teicu, es laikam vairs negribu būt mācītājs. because I couldn't take care of the churches Jo es nevaru pietiekami parūpēties par draudzēm, and I felt that I could never solve any problem. un es jūtos tā, ka es pilnīgi nevienu problēmu nevaru atrisināt. They were always back. Vienmēr tās atgriezās. God didn't say anything at the time. Dievs man neko neteica tajā laikā. But then we started a series of, training in Brazil that's called ACTS. Bet tad Brazīlijā sākās tādas apmācības, kas saucās apustuļu darbi. I know that you guys also have no, you don't have ACTS here? They have. They have? Okay. So Dažiem arī Latvijā notiek šādas apmācības. one of the things that I was learning as a pastor, at the time ACTS was only for pastors. Tajā laikā šīs apmācības bija tikai mācītājiem. Un viena lieta, ko es iemācījos, So guess which book of the Bible ACTS was based on? bet vispirms gribu pajautāt, kā Very jūs domājat, easy. par kuru grāmatu bija šīs apmācības? ACTS. Par apustuļu darbu grāmatu. And we were seeing that in the book of Acts, the best churches, the best members, they didn't have somebody taking care of them. Un mēs tur lasām, ka labākajiem ticības brāļiem un māsām nebija kāds, kas par viņiem rūpējas. In the book of Acts, everyone is a missionary. Apustuļu darba grāmatā katrs ir In the misionārs. book of Acts, once the disciples speak to the people start speaking to other people. Tur ir aprakstīts, ka tad, kad mācekļi runā ar cilvēkiem, cilvēki dodas tālāk un runā ar citiem. In the book of Acts, normal people convert more members than Jesus did. Apustuļu darba grāmatā parastie cilvēki atgrieza citus daudz vairāk nekā Jēzus to izdarīja. In the book of Acts, you have Paul helping people to be missionaries. Apustuļu darba grāmatā jūs redzat Paul. Pāvilu palīdzot cilvēkiem kļūt par misionāriem. And the church explodes. Un draudzes vienkārši pavairojas. And I thought, maybe I should try that. Un tad es nodomāju, varbūt man vajag pamēģināt. So as a young pastor, I start changing my strategy. Un kā jauns mācītājs, es sāku mainīt savu stratēģiju. Rather than going and visiting every single person and trying to solve all the problems, Tā vietā, lai dotos pie katra un risinātu viņu problēmas, I start training them, equipping them, es sāku viņus apmācīt, preparing them. sagatavot viņus. So at our district, we started to create different kind of courses. Mūsu rajonā mēs sākam veidot dažādus kursus. So rather than go to each church every Saturday, I would bring all the churches to the central church and I would have a course for them. Un tā vietā, lai sabatos dotos uz šīm draudzēm, es visas sasaucu vienu vietu un apmācīju viņus. So when Pastor Albert invited me to come and speak at mission school, I was very excited. Un kad mācītājs Alberts man uzaicināja runāt misijas skolā, es biju ļoti aizrauts ar šo domu. Because mission school is not about solving problems. Mission school is about preparing young people to go and be missionaries. Jo misijas skola nav par to, lai risinātu citu problēmas, bet sagatavot cilvēkus kalpot. And when I say missionaries, I don't say that you need to go to China to preach the gospel. I'm saying that you can talk to your neighbor. Un runājot par misionāriem, es nerunāju par tādiem, kurus sūtīs uz Ķīnu, bet jūs taču varat runāt ar saviem kaimiņiem. So my wife and I, we started doing courses, we did finance courses, preaching, how to do Sabbath school. Un mēs ar sievu tad mācījām dalībniekus gan finansēs, gan kā vadīt sabata skolu, kā runāt svētrunas. And I would say that more or less a year and a half later, all the churches, they're involved, they're on board.
Un varētu teikt, pēc kāda pusotra gada visas draudzes iesaistījās. They didn't have so much time to have problems because their time and attention and energy was focused on helping other people to get to know God. Un izrādījās, ka viņiem vairs nebija laika problēmām, bet viņu fokus bija uz to, kā citiem I'm palīdzēt. going to give you real examples. Es jums parādīšu īstus piemērus. This guy with the red glasses, Kuras ir vīrietis, kurš ir brillēs, he's a businessman. viņš ir biznesmenis. So this was his idea. He said, Pastor, I have an idea. I'm going to buy 1 hour every week on the local radio. Un viņam bija ideja nopirkt 1 stundu vietējā radio. That was quite expensive, but for more than a year, he bought 1 hour every Saturday afternoon. Tās bija diezgan lielas izmaksas, bet viņš veselu gadu 1 stundu nedēļā pirka priekš mums raidlaiku. And then I thought, oh, this is going to be a lot of problem because he wants me to speak for 1 hour every Saturday. Tad es nodomāju, tā būs liela problēma, jo viņš gribēs katru sabatu tur runātu. And I need to be in different places. Bet man taču jābūt dažādās vietās. And I say, no, I'm going to invite young people and we are going to do a podcast. Un viņš teica, nē, es aicināšu jaunus cilvēkus un mēs vadīsim podcastu. If you're here in the city, come. If you're not, don't worry, I'm going to do everything. Ja tu būsi pilsētā, nāc, ja nē, tad neuztraucies. And this radio program was reaching 25 cities. Un šī radioprogramma aizsniedza 25 pilsētas. These 2 ladies, they were ones that complained every time to me. Šīs 2 dāmas bija tās, kuras katru reizi sūdzējās. They would complain that the church was not good enough. Viņas sūdzējās, ka draudze nav laba, The people were rude. ka cilvēki ir rupji. And of course, the pastor was not visiting them Un, enough. protams, arī, ka mācītājs nepietiekami nāk pie viņiem ciemos. And then I said, so what about you help me to make the church better? Un tad es teicu, vai jūs varētu palīdzēt man Rather than draudzi darīt labāku? Rather than solving their problems, I said, can you help me to solve this problem? Es nerisināju viņu problēmas, bet lūdzu, lai viņas And they said, what can we palīdz do? risināt. Un viņas teica, ko You are tad the mēs? pastor, you should solve the problems. Tu kā mācītājs, tev jārisina problēmas. And then I said, what do you like to do the most? What do you like the most? Un es jautāju, kas jums visvairāk patīk? Ko And they jūs gribat said, darīt? we love to cook. Viņām patīk gatavot. And I said, I don't know how to cook anything. Un es teicu, es vispār neprotu I gatavot. barely know how to make tea. Es labi, ja protu tēju uztaisīt. If I do popcorn, I'm going to burn it. Ja es taisīšu popkornu, tas sadegs Can noteikti. you help me to make the church a little bit more friendly through food? Vai jūs varat palīdzēt draudzi padarīt mazliet draudzīgāku caur ēdienu? And they start doing it. Un viņas to sāka And they darīt. start making food for every special program. Un viņas sāka pagatavot ēdienus katram And I said, īpašam gadījumam. how much do you need? Un es jautāju, cik jums vajadzīgs? And they said, no, we don't need anything. Un viņas teica, nē, mums That's neko our nevajag. mission to God. Tā ir mūsu misija, kalpošana Dievam. They made cakes and they make a lunch and they made dinner. Viņas gatavoja kūkas, vakariņas un pusdienas. And because they made food, people would spend more time at the church afterwards talking. Un tā kā viņas pagatavoja ēdienu, daudz palika pēc draudzes dievkalpojumu un And sarunājās. because they are talking, they are more friendly. Un sarunas veicināja draudzīgumu viņu starpā. And they didn't have so much problems anymore. Un pēkšņi vairs nebija tik daudz Or problēmas. maybe they had, but the problems were not so big anymore. Bet varbūt problēmas bija, bet tās nebija tik lielas vairs. This lady is one computer teacher. Šī dāma ir datora apmācības skolotāja. We start giving lessons, computer lessons to a poor community nearby. Mēs sākām apmācīt datora zinībās vietējos trūcīgos. Every week she was giving computer lessons, and another businessman paid for the place, rent for the place. Katru nedēļu viņi noturēja šīs apmācības, un cits biznesmenis pirka šo nomas vietu, kur tam notika. And sometimes I would call these people, said, "Oh, I would like to visit you." Un es dažkārt viņiem zvanīju, es gribētu pie jums aizbraukt ciemos. And usually when I visit them, they're doing something for God, for the church. Un parasti, kad es viņus apmeklēju, viņi kaut ko jau darīja priekš Dieva, priekš draudzes. This is a mission school that we had in Brazil that year. Šī ir misijas skola Brazīlijā šogad. So my district was part of a conference that had 43 districts. Mans rajons bija savienības daļa, kurā bija 43 rajoni. So the conference was doing the mission school.
Un savienība vadīja šo misijas And we skolu. had more or less 30 young people there. Un tur mācījās ap 30 jauni cilvēki. In my district, 12 people went from my district. No mana rajona 12 cilvēki devās mācīties, Because they want to do something. jo viņi gribēja kaut ko darīt. They are tired of complaining. They want to be part of Viņi something. bija noguruši sūdzēties, gribēja būt daļa kaut kā. In this mission school, well, at the end of the mission school, they would go to the Amazon and spend 3 weeks in the middle of the jungle. Un pēc absolvēšanas viņi devās uz Amazonas džungļiem, 3 nedēļas pavadīja džungļos. The conference didn't pay for anything. Un savienība neko viņiem par to nemaksāja. They paid for themselves. Viņi apmaksāja šo paši. But this guy in the middle, his name is Gustavo. Bet šis vidū, viņa vārds ir Gustav? I don't know how to Gustavs. say, yeah. So he didn't have money to pay for anything. Viņam nebija nauda, lai vispār par kaut ko samaksātu. But he wants to be part of the mission school. Bet viņš gribēja piedalīties misijas skolā. Gustav was 17 years old and he had never left the state before. Viņam bija 17 gadi, viņš iepriekš nekur nebija citur braucis ārpus savas dzīves vietas. It would be more or less like one of you never left Latvia before. The state was quite big. So Vai varbūt kāds no jums nav braucis ārpus Latvijas? he had never been inside an airplane before. Viņš arī nebija lidojis nekad. He had never read a book before. Viņš pat grāmatu nebija lasījis. And then we create a game. Un tad mēs radījām spēli. Each one of the mission school students, they should have some tasks. I imagine that you guys also have tasks. Katram misijas skolas studentam bija doti uzdevumi, So, kā arī jūsējā skolā. We divide the tasks in different things. So some need to read a book or give a Bible study or preach a sermon. Un mēs sadalījām, vienam bija jālasa grāmatas, citam bija jāvada bībeles stundas, citam And- jānorunā svētruna. They would accumulate points. Un tā viņi uzkrāja punktus. At the end, the one with more points, we would pay for him to go to the Amazon trip. Un tas, kuram bija sakrāt vairāk punkti, varēja saņemt finansējumu, lai dotos uz šiem Amazonas džungļiem. Gustavo won the competition. Un Gustavo uzvarēja šajā. First time he flew a plane. Pirmo reizi viņš tāda lidoja ar lidmašīnu. First time he been in another state. Pirmo reizi viņš bija ārzemēs. First time he met people that were not his close friends. Pirmo reizi viņš satika cilvēks, kas nebija viņa tuvi draugi. Gustavo came to me and said, wow, I never did so many things in my life. I never even read a book in my life. Un viņš atnāca pie manis un teica, wow, es neko iepriekš neko tādu nebiju darījis, pat grāmatu nebiju lasījis. And now I'm flying to Amazon? Un tagad es lidoju uz Amazoni. That's amazing. Tas ir apbrīnojami. But what was amazing was what happened afterwards. Bet tas, kas ir apbrīnojamākais, ir tas, His kas notika mind pēc tam. was opened. Viņa prāts bija atvērts. He met people from different Viņš states satika cilvēkus no dažādām valstīm, with different ar dreams. dažādiem sapņiem. He met people who spoke to him in Amazon. He met people who would go to study university in Argentina. Viņš satika Amazonē cilvēkus, ar kuriem vēlāk Argentīnā universitātē kopā He studēja. met people who were dating. Viņš satika cilvēkus, kas satikās. And he said, maybe I could do those things. Maybe I could do things like that. Un Maybe I viņš- could do this. Un viņš noticēja, ka varbūt viņš ar kaut ko tādu var darīt. But, you know, if I go to Argentina, I would need to learn another language. I never read a book in my life. Bet, ja es došos uz Argentīnu, man jāiemācās cita valoda, es taču grāmatas pat neesmu lasījis. And I don't even have money for the bus. How can I go to Argentina? Un ja man nav nauda pasei, kā es vispār uz Argentīnu tikšu? But he met people who were comporting. Do you know comporting is? I don't know how to say the word here. You sell books. Kolportieru. Comporting, Jā. okay. Bet viņš satika kolportierus. So he said, maybe I should do that. Un viņš teica, varbūt man ar to jānodarbojas. He went and he sold books. Viņš gāja, pārdeva He grāmatas made money to go to Argentina. un sakrāja naudu, lai dotos uz Argentīnu. He learned Spanish. Iemācījās spāņu valodu, He found a girlfriend. satika draudzeni, He got married. apprecējās. And today he's one of the best leaders in his church. Un šodien viņš ir viens no labākajiem draudzes vadītājiem. And everything started when he decided to be a missionary. Un viss sākās tad, kad viņš nolēma kļūt par misionāru. Not when he decided to be a missionary in Amazon, but when he decided to be a missionary in his church. Nevis tad, kad nolēma būt par misionāru Amazonē, bet tad, kad nolēma būt par misionāru savā draudzē. I want to go back to my story, Peter's story. Es gribu atgriezties pie stāsta par Pēteri. John 21, 15 to 17. Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa, 15. līdz 17. Before you read it, just one thing. You see that Jesus did come back.
Jūs zinat, Jēzus atgriezās. And he made a special arrangement to meet Peter. Un viņš sagatavoja īpašu vietu, kur satikt Pēteri. So when you read this together with us, try to imagine yourself in the situation. Try to think about the atmosphere around you. Un tad, kad lasīsim kopā, padomājiet par atmosfēru, kas ir ap jums. Iedomājieties atkal sevi Pētera vietā. What are the smells? Kādi tur ir, pēc kā tur smaržo? Is it cold or hot? Vai ir karsti vai augsti? What are your feelings? Kādas ir jūsu jūtas? Why is God asking these questions? Why is Jesus asking these questions? Kāpēc Dievs jums uzdod šos jautājumus? Put yourself in this situation. Ielieciet sevi šajā situācijā. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: Gani manus jērus. Vēl otru reizi viņš tam saka: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: Gani manas avis. Trešo reizi viņš tam saka: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, kad viņš trešo reizi viņam sacīja: Vai tu mani mīli? Un sacīja viņam: Kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka: Gani manas avis. Bear with me a few more minutes. Do you remember the first part of the story? Vai atceroties pirmo stāsta daļu? What time was it Kas tas bija par when laiku? Peter denied Jesus 3 times? Kad Pēteris noliedza Jēzu 3 reizes? Kad? Kādā laikā? The Bible says that was early morning, even before sunrise. Bībele saka, ka tas bija agrs rīts, pat pirms saulēkta. The Bible says the Bible doesn't say it, but you know that was cold because Peter was trying to warm himself with the fire. Un jūs zināt, tur bija augsti, jo Pēters centās sasildīties pie ugunskura. Again, when you read the Bible, you need to transport yourself to this story. Kad jūs lasat Bībeli, jums jācenšas arī iedomāties šo stāstu. It was cold. Tur bija augsti, It was dark. bija arī tumšs, There was the smell of the fire and the coal. bija ugunskura smaka, And Peter denied Jesus 3 times. un Pēteris aizliedza Jēzu 3 reizes. That creates a memory, Tas viņā rada tādu a atmiņu, trauma. traumējošas atmiņas. Probably you had memories from your childhood that still haunt you, like still hurting your brain. Varbūt arī jums ir kādas atmiņas, varbūt no bērnības, kas vēl joprojām jūs vajā. Maybe you did something that you shouldn't have done and that is still in your memory. Varbūt jūs kaut ko izdarījāt, ko nevajadzēja, un tas tik un tā jūs vēl vajā. Jesus comes back specifically to talk to Peter in this situation. Šajā situācijā Jēzus ierodas, lai parunātu ar Pēteri. How do I know? Kā es zinu? Because the Bible tells me that Jesus picked exactly the same time. Jo Jēzus izvēlējās tieši to pašu laiku. Fishermen usually they go out at night and they come back early morning before sunrise. Zvejnieki parasti devās zvejā naktī un atgriezās āgri pirms saulēkta. That's the time that Jesus is arriving to the beach. Tas ir laiks, kad ierodas Jēzus šajā krastmalā. It is cold because no many days before it was cold, so it's probably cold. Tur ir noteikti arī augsts, jo pirms dažām dienām tur bija augsti. And Jesus makes breakfast. Un Jēzus pagatavo brokastis. How? Kādā veidā? With fire. Ar uguni, uz uguns. And to burn the fire he used Un, lai dedzinātu uguni, viņš ko lietoja? coal. You see that Jesus is creating exactly the same atmosphere. Viņš lietoja to pašu, kas bija tajā pirmajā ugunskurā. How many times did Peter deny Jesus? Cik reizes Pēteris aizliedza Jēzu? 3 times. 3. How many times is Jesus asking Peter, do you love me? Cik reizes viņš jautā, vai 3 tu mani times. mīli? 3. Jesus is replacing a trauma. Jēzus aizvieto šo traumējošo pieredzi. Jesus is replacing a memory. Viņš aizvieto šīs atmiņas. You know, now when Peter smells the coal and the fire, he won't remember the 3 times that he denied Jesus, but he will remember 3 times that he said, I love you. Ziniet, tagad, kad Pēteris būs pie kāda ugunskura un sajutīs ugunskura smaržu, viņam nebūs atmiņas par to aizliekšanas brīdi, bet par to, kad Jēzus viņu sagaidīja. Jesus is not
deleting a memory from Peter's head because this would be invading. Jesus is replacing it with a better memory. Jēzus neizdzēš Pētera atmiņu, jo tas būtu tāda iejaukšanās, bet viņš aizstāja atmiņas ar kaut ko labāku. Peter, do you love me? Pēter, vai tu mani mīli? Yes. Jā. So, feed my sheep. Tad gani manas avis. Peter, do you love me? Pēter, vai tu mani mīli? Yes. Jā. So, take care of my sheep. Rūpējies par manām avīm. But Peter, do you really, really love me? Bet vai tu patiešām mani mīli? Do you want to replace this bad memory? Do you want to get rid of this trauma? Vai tu gribi aizvietot šīs sliktās atmiņas un atbrīvoties no traumas? Do you want to leave your past mistakes behind? Do you want to be a new person? Vai tu gribi atstāt pagātnes kļūdas pagātnē un Yes, I būt do. jauns cilvēks? So feed my sheep. Jā, gribu. Tāpēc gani manas avis. Peter, you need a mission. Pēteri, tev vajadzīga misija. If you don't do anything, Peter, if you just follow someone, you're not going to be able to feed my sheep. Ja tu vienkārši sēdēsi un neko nedarīsi, tu nevarēsi ganīt manas avis. Peter, there is a reason I'm replacing your memory. There is a reason I'm calling you. Ir iemesls, kāpēc es tevi aicinu un aizvietoju tavas atmiņas. I want to be a leader of my church. Es gribu, lai tu būtu manas draudzes It's vadītājs. only when you become a leader. When I say a leader, I'm not saying that you need a job or a position. When I say a leader, I say you have your mission that God gave you to do. Kad es saku par vadītāju, es nedomāju kādu vadošu darbu draudzē, bet kad tu uzņemies misijas The kalpošanu. two ladies cooking, making cakes, they had a mission. Jo šīs divas dāmas, kuras redzējāt, kas cep kūkas, viņām ir misija, darbs. The computer class teacher had a mission. Datoru speciālista skolotāja arī viņai ir misija, jeb kalpošana. Gustav had a mission. Gustavam bija kalpošana. Peter had a mission Pēterim bija kalpošana, because God is giving him a mission. jo Dievs to viņam piešķir. And the only way for you to expand your mind, to become who God called you to be, is when you are working on your mission. Un vienīgais veids, kā jūs varat paplašināt savu prātu un darbību, ir, kad jūs atsaucaties kunga kalpošanai. The only way Gustav found the mission that God called him in his life was when he left the seat and he became a doer, he became a missionary. Vienīgais veids, kā Gustavs varēja kaut ko mainīt, ir, kad viņš atstāja to, kur viņš bija, un devās citur un mainīja viņu prātu. I don't know what happened in your past, Es nezinu, kas notika jūsu pagātnē, but I know that God is calling each one of us. bet es zinu, ka Dievs katru no mums aicina. I don't know if your mission is to go to Mongolia Es nezinu, vai jūsu aicinājums ir doties uz Mongoliju or to bake a cake, vai izcept kūku. but when you talk to God, He will show you the mission that He has for you today. Bet, ja jūs runāsiet ar Dievu, viņš jums atklās jūsu misiju šodien. Your problems will become smaller and smaller Un jūsu problēmas kļūs mazākas un mazākas, because your mission is becoming bigger and bigger. jo jūsu misija kļūs lielāka un lielāka. Ellen White says that when we are in heaven, we won't even remember the problems that we had on earth. Elena Vaita saka, kad būsim debesīs, mēs pat neatcerēsimies problēmas, kas mums bija uz zemes. So it's better for us to forget them right now Tāpēc ir labāk jau tūlīt tās aizmirst and focus on heaven. un fokusēties uz debesīm. May God bless you to find your mission. Lai Dievs svētī jūs atrast savu kalpošanu. May God bless you to replace every bad memory with new ones. Lai Dievs svētī jūs katru slikto atmiņu aizvietot ar jaunām. And I'm sure that one day Pastor Albert will call me and will tell all good things that are happening in the church. Un es esmu pārliecināts, ka vienu dienu mācītājs Alberts man piezvanīs un pastāstīs par brīnišķīgām lietām, kas pie jums notiek. Like he already did with the mission school. Kā viņš jau to darīja ar misijas skolu. Close your eyes. Aizveriet acis. Dear God, thank you so much for this privilege to be here in this church. Dārgais Dievs, pateicamies Tev par šo privilēģiju būt šeit šajā draudzē.
Thank you because you have a mission for each one of us. Pateicamies, ka Tev ir kalpošana katram no mums. Each one of us have different skills. Katram no mums ir dažādas dāvanas. Skills that you gave to be used for the church. Un tās ir prasmes, ko Tu dāvāji, lai lietotu draudzē. And once we do that, I'm sure our lives will become every time more and more beautiful. Un kad mēs tās lietosim, esmu pārliecināts, ka mūsu dzīves kļūs brīnišķīgākas. I want to ask you specifically, please bless each one of us here today. Kungs, es gribu lūgt, lai Tu svētī katru, kas ir šeit. Show us the mission that you have for us. Parādi kalpošanu, kas Tev ir katram no mums. Show us what you want us to do for your church. Parādi, ko Tu gribi, lai mēs darām priekš Tavas draudzes. And please replace our traumas with mission. Un lūdzam, lai Tu aizvieto vecās traumas ar misiju. In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen. Āmen.